Do you want to explain Hasseris Gymnasium? It's awesome. It's the most amazing school in the world. Go here. Come here. Hasseris Gymnasium. Hasseris Gymnasium. Cut. Heine. No, that's not allowed. No, it's for the school. What? No. It's for the kids. Hvad synes du om skolen, Esben? Skolen? Det er stor og dejlig. Hvad synes du om Den er fin skolen? nok. Hvad synes du om skolen? Det er et dejligt sted. Der er masser af dejlige mennesker. Jeg har god sandwich. Det er god sandwich. Rigtig god sandwich. Hasseris Gymnasium. Hasseris Gymnasium. Her er den bedste lærer af alle tiden. Og hun fortæller os om skolen. Hvordan kan du i skolen? Hvordan jeg kan lide skolen? Jeg kan godt lide skolen. Der er nogle dejlige elever i skolen. Der er lys i skolen. Der er... Hun hedder Anne. Og hun vil fortælle os, hvordan er Hasseris Gymnasium. Hvordan er Hasseris Gymnasium? Hasseris Gymnasium er et gymnasium. Der er mange elever. Der er mange smukke elever. Der er også mange gode fester. Og der er mange søde lærere. Og mange skrabbelærere. Og en ost, der hænger på væggen. Ost. Okay, that was good. No. Hasseris Gymnasium. Her er biblioteket, og man skal være stille i biblioteket. Elisabeth, og hun er Miss Mason Lodgar. Hvordan biblioteket er. Ja, biblioteket er helt fantastisk for Hasseris Gymnasium. Vi har en masse bøger, man kan låne, og vi har nogle arbejdspladser, man kan sidde på, og man kan låne tv-udsendelser. Så det er helt fantastisk. Hasseris Gymnasium. Og her er Forrest Kantine. Hasseris Gymnasium. Hasseris Gymnasium. Og her er en af vores IB-elever. Hvordan kan du lide food i kantinen? Delicious. Hvad? Delicious. Hasseris Gymnasium. Hasseris Gymnasium. Og her er blågang. Blå. Hasseris Gymnasium. Toiletter. Oh my god. Toiletter. Ja. Hasseris Gymnasium. Og her er Oasen.
much time talking to camera. I've been doing this so long, I don't remember. IB is the greatest program you can choose. It's so great that the students don't do anything else but study, because they're so inspired to do it. In IB program, all your dreams will come true. In IB program, everything will become so easy and reachable. In IB program, you will know what knowledge is, because you're going to attend theory of knowledge. In IB program, you're going to attend CAS, creativity, activity, service. You're going to find out how to do things for other people and how to be active and how to be creative. In IB program, everything will become amazing. IB elever.